šta reći, koju posluku porati. Nisam stvarno mislio da ću opet snimat video koji apsolutno neću editirat, nego ću govoriti onako ko što sam i nakon prve utakmice govorio, iz glave, iz srca, iz duše. Znači, dobivenu utakmicu ovako izgubit je nevjerojatno. Radije bi da smo izgubili 4-0 nego da smo ovako izgubili na ovaj način i na ovaj način ispali iz Lige prvaka. Nevjerojatne stvari su se događale na kraju. I kao što sam snimio onaj video najavu za ovu utakmicu gdje sam rekao da će igrači morat poginuti doslovno na terenu, da će morat ostaviti srce i dušu, što mislim da jesu. Igrači su apsolutno odradili svoj dio posla, trudili su se maksimalno koliko mogu, odigrali su jednu dobru, mušku, čvrstu utakmicu, imali su sve i na kraju ostali smo bez ničeg. Zašto smo ostali bez ničeg? Odmah ću preći na stvar. Kada je Vida zabio gol za 2-2, odmah sam napravio jedan komentar na Facebooku kojeg možete vidjeti ovdje, i gdje se jako puno ljudi složilo sa mojim komentarom, a to je da je utakmica izgubljena onog trenutka kada nisi radio zamjene. Trener Almeida je do 75. minute napravio 5 zamjena. Dinamova prva zamjena bila je u 86. minuti i to Špikić. 90. minuta Dinamo ima rezultat s kojim prolazi dalje i ima 5 minuta sudačke nadoknade. Svaki trener, svaki iskusan trener, svaki, pa čak i mi koji nismo treneri, koji gledamo nogomet, koji volimo nogomet, svako ko pogleda barem 1-2 utakmice u toku tjedna zna da svi treneri kada imaju aktivan, dobar rezultat u zadnjim minutama utakmice i čak u sudačkom produžetku koriste sve zamjene da bi razbili ritam protivnika, da bi ukrali nešto vremena i da bi priveli utakmicu kraju. Kod nas se nije desila niti jedna promjena. Znači, zašto jedan Petković koji je 90 minuta trčao, trudio se, borio se, hrvao se, mora skakat i izbijat loptu koju je izbio kako je mogao i znao. Ona je nesretno došla na nogu Arauhu, koji je pogodio fantastično za 2-1. Zašto se nije vadio napadač i uveo obrambeni? To jest, u Dinamovom slučaju, zašto se nije uveo Perić koji ima 2 metra i koji će skakat? Znaš da je ostalo 5 minuta. Znaš da ne preostaje Grcima ništa drugo nego ubacivanje dugih lopti u 16 metara i da ti treba skok. Zašto Perića, pobogu, zašto Perića ne uvodiš u igru? Zašto? Jednostavno nije mi jasno. Zašto Sučića ne uvodiš umjesto Mišića koji je dobio žuti karton i koji ne može ići full startat, koji ne može biti oštar i agresivan koliko bi možda trebao, da ne dobije crveni ili da ne napravi neku glupost? Zašto ne osvježavaš? Zašto ne zatvoriš utakmicu kad ju treba zatvoriti? 2-0 u 90. Ne, u Zagrebu kad si imao 1-0 u 46. minuti si zatvarao utakmicu i branio rezultat. Ovdje imaš 2-0 u 90. minuti i ništa se ne radi. Apsolutno se ništa ne radi. Ljudi moji, pa pogledajte ovo, sad ću vam pokazati. Gledajte ovo. Vidite ovo. To su bilješke moje dok gledam utakmicu, di bilježim sve što se događa važno na terenu i što mislim da bi kasnije u videu koje snimam trebalo napomenuti. Ali ovo tu, ovo nema smisla napominjati. To nema smisla napominjati. Zašto? Zato što je sve vrlo jednostavno. Šta ću ja sad analizirati u kojoj minuti je ko imao kakvu priliku i ne znam ti ja šta. Kad se desila ova tragedija na kraju. Znači, Grci su poznati po grčkim tragedijama. Znači, toliko knjiga ima grčkih tragedija i mislim da je Dinamo apsolutno zaslužio da jednu knjigu napišu o njemu. Znači, jednu grčku tragediju o Dinamu.
jer ovo što se desilo, ja ne mogu vjerovati, ovako prosud dobivenu utakmicu, prosud prolazak dalje u Ligu prvaka, meni to još nije jasno. Ja ne kažem da su se napravile izmjene, da Dinamo ne bi dobio gol. Ja to ne kažem, ne znam, nemam pojma. Ali znam šta se radi u tim trenucima. Znam šta rade treneri u tim trenucima. Znači, pogledajte vi, jedan Pep Guardiola koji ima stroj od tima, koristi izmjene, mijenja, svježa krv. Znači, trebaju ti mladići ući s klupe koji će imati snage napraviti, strčati u pravo vrijeme u blok, koji će imati snage napraviti viši malo pressing, da ne mogu tako lako dolaziti do gola Grci. Na kraju ništa, piši kući propalo. Znači, ja ne znam uopće da li ima smisla analizirati utakmicu kao utakmicu. Znači, nema smisla. Ljudi, Dinamo je odigrao dobru, čvrstu, mušku utakmicu. AEK je imao svoje prilike, Dinamo je imao svoje prilike, Dinamo je zabio svoje prilike, AEK svoje nije. I sad, sjetite se što sam govorio u videu kad sam komentirao Hajduk utakmicu protiv PAOK-a. Rekao sam, u Europi nemaš prava na pogreške. Nemaš prava. Hajduk je napravio 2 kriminalne pogreške, igrači su napravili 2 kriminalne pogreške. Ovoga puta nisu igrači napravili kriminalne pogreške. Kriminalna pogreška je napravljena u vođenju. Znači, ne mogu vjerovati. Toliko puta smo prozivali, sjetite se, i Čačića i ne znam ja koga za reprezentaciju i tako dalje, kad ne mijenja. Zašto ne mijenjaš? Zašto ne uvedeš malo svježine, snage, svježe krvi s klupe? Meni to nije jasno. Ljudi, meni to nije jasno. Ja sam zgrožen. Ja ne mogu vjerovati još uvijek da smo ovako prosuli pobjedu i gotovu skoro utakmicu. Znači, nevjerojatno. Ovo me onako podsjeća na onaj Šahtar i takve neke utakmice. Mislim, prestrašno. Totalno sam razočaran. Nemam uopće riječi kako bi uopće komentirao dalje više šta. Rekao sam u najavi utakmice, u videu danas koji je bio najava za ovu utakmicu, sam rekao da ova utakmica u Ateni Dinamu znači jako puno. Ukoliko Dinamo dobije i uspije proći dalje, to može Dinamo dignut samopouzdanje. Totalno se može sve ovo loše što se dogodilo u prvih par utakmica u prvenstvu i u Europi se može izmijeniti u suprotno i može sve krenuti na bolje. A ukoliko Dinamo ne uspije to, a nije uspio, i to nije uspio na ovakav način, može se dogoditi da potone još dublje i da ode još dublje u provaliju. I ja osobno, meni je vrlo žao, ali mislim da pred Dinamom nisu svijetli dani. Veliki problemi su pred Dinamom i upitno koliko ova uprava Dinama može i šta oni mogu. Ja sam totalni pesimist, jer mislim da Šimić nije dostojan da bude nikakav sportski direktor, nikakav član uprave. Ne znam, mislim da on ne može, jednostavno ne može. Što se tiče trenera, prosudite sami, ja nisam pobornik toga da se treneri mijenjaju olako i brzo i mislim da treba dati malo duži period da bi se prepoznao neki trenerski rukopis, ali isto tako kada ovakve greške se rade kardinalne, jako dobro se zna da je glavni krivac trener, tako da ostavit ću vama da prosudite da li se trener treba promijeniti ili ne. Jednostavno, eto, dogodilo se to što se dogodilo. Dinamo nastavlja natjecanje u kvalifikacijama za Europsku ligu protiv Sparte Prag. To ako dobije će igrati Europsku ligu, ako ne, igrat će konferencijsku ligu. Ne znam uopće, ja uopće ne razmišljam o Europskoj ligi ni o konferencijskoj ligi kad sam bio uvjeren da je to.
da je Dinamo napravio ono što smo od njega tražili. Da izađu muški sa cojones, kako bi rekao Diego Simeone, s jajima, mudima, da izađu u sred Atene i da pobjede. Da pobjede za svoje navijače, za sve nas. Za sve ovo što se događalo, za sve ovo što su ih optuživali da su kao klub krivi, za nešto s čim uopće nisu imali veze. I za sve navijače koji istinski vole ovaj klub, da izađu sa mudima, sa srcem i dušom i da u sred Atene pobjede i prođu dalje. Fenomenalno bi to bilo. To bi baš bila jedna prekrasna priča i mislim da bi to Dinamo diglo, jako bi ih to podiglo u nastavku prvenstva, u nastavku u Europi i mislim da je to jedna prekretnica koja bi bila jako dobra za sadašnju upravu i trenera, no nažalost desilo se ono sve suprotno i po meni netko treba odgovarati. Ne, mislim, ovo tu, ne znam uopće, ne znam. Eto, prosudite, kao što sam rekao, prosudite sami. Prenervozan sam, vruća mi je glava, razočaran sam. Eto, kao što sam rekao na početku, radije bi da smo izgubili 5-0 nego ovako, na ovakav način izgubiti i ispasti iz Europe. I reću vam jednu stvar, nemojte spominjati suca. Znači, vidio sam negdje da se spominjalo, joj, produžio je još minutu, ovo ono. Sudac je, bilo je 5 minuta nadoknade. U tih 5 minuta još se dešavalo nekih prekida i on je produžio još da nadoknadi tih prekida još tu neku minutu, ne znam šta. Bilo je vara, bilo je sve. Znači, mislim da, nemojte, molim vas, znači, sudac apsolutno, mislim da je dobro sudio, sve je bilo odrađeno dobro, svi pogodci AEK-a su poništeni s razlogom, znači, bili su svi igrači su, ja mislim da su svi pogodci bili offside, ako se ne varam. I mislim da je suđenje bilo sasvim u redu. Čak je bila i ona situacija sa Mihalčenkom gdje je pokazao krivo njemu drugi žuti i crveni i to je VAR pogledao, to se ispravilo. Mislim da je tu sve bilo u redu. Jednostavno tako je kako je. Nesreća je bila ta da je lopta pogodila Ljubičića u ruku, ali opet se mogu pitati znači da li Ljubičić je tu skako, nije mogao do lopte. Da je tu bio Perić, koji je viši od njega za 30-40 cm, vjerojatno bi odnio tu loptu glavom. Mislim, šta bi bilo kad bi bilo Šta bi bilo da baba ima muda, bila bi deda. Znaš, mislim, inače ne volim to šta bi bilo da bi bilo, ali stvarno, eto, mislim da se ovaj rezultat od 2-0 u 90. minuti mogao sačuvati i mislim da je Dinamo mogao proći dalje. Jednostavno, eto, dogodilo se greška u vođenju. Ovoga puta igrači su odradili na terenu maksimalno i svaka im čast i čestitam im na tome. Hrabro su izašli pred 30.000 navijača AEK-a koji su bili izrazito nabrijani na Dinamo, kao što znate, i stvarno svaka im čast. Izašli su onako kako smo htjeli, s mudima, nisu se prestrašili, odigrali su jednu odličnu utakmicu i baš zbog toga ostaje ta žal što nije Dinamo prošao dalje, što nije pobjedio. Znači, trebala je potpora još s klupe tim igračima koji su odigrali odličnih 90 minuta. Evo, ljudi, to je moj komentar, neki ovako vruće glave na prvu. Mislio sam snimiti detaljan video, detaljnu analizu, kao što sam vam rekao da sam sve zapisivo, ali jednostavno nakon ovakvog ispadanja to je sve palo u vodu i nije više imalo nikakvog smisla da analiziram svaku priliku AEK-a, svaku priliku Dinama i tako dalje. Čak sam i u 25. minuti kamerman je snimio jednu dobru Grkinju. Mislio sam čak i to ubaciti u video kao neku šalu. Vidio sam u 25. minuti savršenu Grkinju na tribinama koja bi trebala dobiti neki gol. Ali eto, nažalost, i ta šala je propala zato što, eto, desilo se što se desilo. Ljudi, hvala vam što ste gledali video, ne znam, napišite mi u komentarima što vi mislite o svemu ovome što se večeras dogodilo i vidimo se u sljedećem videu.